Jesús lascoltai tul chamel ta estanque el ha Bethesda. Tas Juan capítulo 5. Patilas ta yorail kin yuun te judío etike. Hich cha moshambael ta Jerusalén te Jesuse. Ta Jerusalén ay estanque el ha te nopolilos basok ta yochibal sahkul te lume te yochibal chihetix bile. Bethesdas bil ta hebreo kop te estanca el hae. Ay hotzal yashinal tas hoyobal, tsobol chameletik, chavahtik te a tabay te yashinale. Ay masitetik, sok koshoetik, sok te machatik chamen chial yoks abike. Yakalik tas maliel, yilik te yash stis batehae. Yuun ay chul abat yeshkohtal tai shtalstih tehae. Yashtalstih tehae. Tekalal nash yashtihot tehae. Temach aneel ya yotzes ba tahae. Yashkol ta chamel. Biluk chameliluk te yichohe. Ay tulvinik te a te ayish washak Lahuneb Shavinik, 38 años. Havil te aita chamele. Te Jesús la yil te chaval te a sok las nastohol te ayish. Bayal havil te aita chamel. Hich la yalbei. Yabalak an shkolat la yut. La yal te chamele. Tatik. Mayuk machay kuun te ya yotzeson ta estanque el ha te kalal yash kastis bate hae. Huhum vuelta te yahkan yash ochone. Ayan machaneel yastens ba ochelta hora shi. Jesús la yalbe. Hachan tal bala te awaibe benan bael la yut. Ora nashkol te vinike. La sbal hachel te suayibe ben bael. Hogmeto hask alelala te kush otane. Hich te judío etike. Kah yalbeyik te vinik te kolemishe. Haink alto skalelal kush otan. Mas pas te abaloha waib yash tabele. Mas pas te abaloha waib tabele. La yutik. La yal te vinike. Te macha las kolta yone. Ha nish la yal ben. Bala te waibe benan la yuton shi. La sok obeyik. Macha ate. Macha ame to te hich la yal bet. Bala wai benan la yutate shik. Haugmeto te vinik te kolemishe. Malas na te macha koltayot yone melel te Jesús las chais batayolelik te ans viniketike. Tapati las tas basok ta templo te Jesuse. Hichalbot yun. Yakalbat into te bitil kolematishe. Mamesha leulaisha na mul sventa yun. Mema yuk bik ashem toshan. Hicheshk ota venta utot yun. Te vinike la yalbei yaite volvane judío etik te bitil ha Jesús te koltayot yune. Ha sventail te las kontrainik Jesús te judío etike. Yotanuk smilik tas kahte. Ha tas kalelal kush otan te hich las pase. Hagmeto te Jesús la yalta jamal. Tehtate yakta atel. Hich uk te hoon yakon ta atel uk shi. Te judío etike ashem toshan las nopik te bia yut yasmilik te Jesuse. Milel mahauk nash yashk ashintaitas kopik te skalelal te kush otane. Sok uk te la yal te ha stat te diose. Sok te la yal te pahal sok te diose. Te villa telicho te snichan diose. Versículo 19. Te Jesús
kah yalbeya yik. Hamalya kalbeyesh tenich'anile mayuk bilayas pastas tukel nash te bilayas k'anyo'tanej. Ja'yaspas te bilaya yil te yaspas te tatile ja'nix yaspas uk tenich'anile. Melel te tatile k'ux yaya'yon tayo'tan tenich'anile. K'ux yaya'yon tayo'tan tenich'anile. Sok yaya'kb'ey yil spisil te bilay yak taspasele. Sok yatomej yakb'ey yil te bila k'ax muk' xan tapasele. Jichmej chajp naxk'inal la'ya'yik yu'um la'wa'yik yu'um te ja'xej. Jichmej chajp naxk'inal la'wa'yik yu'um te ja'xej. Melel tejtatik Diosej yamej xkuses te animaytik sok yaya'kb'ey kuxlejal ja'nanix jich uk tenich'anile yamej ya' kuxinuk uk temach'atik yask'an yo'tan te yayak kuxinukej. Tejtatik Diosej maj ja'ok yayay chajpanwanej ja' yak'ojb'eyix tasb'en tenich'anile. Sb'en tayu'um yamej yich'ik tamuk tenich'anile jichnix teb'it'il ay ta'ich'el tamuk te tatile temach'a max ich tamuk tenich'anile ja' max ich tamuk uk te tatil tetikun talej. Jamal ya kalb'eyex ja' temach'a yayayb'an stojol tejk'opej sok temeyax ch'unon sok temeyax ch'un temach'a lastikunon talej yamex kuxin sb'ajtel k'inal ma'b'ayax ak'ota castigo jich ma'yukix tasb'en talajel ayix tasb'en takuxinel. Jamal ya kalb'eyex yames tayorail sok yorailixintoj te animaytikej yamej ya'b'eyik stojol sk'op snich'an te Diosej temach'a yayay stojolej yamex kuxinik yu'um. Melel te tatil kuxul stukel sok ja'nix jich yak'ojb'ey tasb'en tenich'anilej jichnix kuxul tastukel uk sok ak'b'ot yich'ya'tel tachajpanwanej tenich'anilej. Mamej chajpuk'inal ya'wa'yik yu'um melel yames tayorail temach'atik ayik tamukenaletik yamej yayb'onik stojol tejk'opej sok yamej xlok'iktal tasmukenalik intej jayeb' mach'atik lek bilalas pasikej yaxcha' kuxik sok kuxinik sb'ajtel k'inal yan temach'atik amen teb'ila laspasikej yamexcha' kuxik yu'um yayich'ik castigo. Temach'atik testigojeytik yu'um te Cristoej. Versículo 30. Tejo'onej ma'yuk b'ila yaxju'ku'um spasel tajtukel yakay chajpanwanej jich teb'it'il pasb'ilon tamantalej sok toj teb'ila yakal tachajpanwanej sok toj teb'ila yakal tachajpanwanej yu'um maj ja'ok yajlej te sk'anel ko'tan tukelej ja'yajpasb'ey sk'anel yo'tan stukel tejtatik Dios telastikunon talej. Temejo'on tukel yakal k'oplal tatestigo k'opej ma'yuk sk'oplal teb'ila yakalej ja'okme'toj ayan temach'a yayalb'en k'oplal tatestigo k'opej temach'a yakalej na'oj stojol tesmelelil teyayalb'en k'oplalej teja'exej la'atikunik tajak'el tastojol tejuanej ja' layal tajamal
tamelel te bitil ay koplale. Te ho'one mayu unuk ay stul kuun tukel te tehtul vinike. Hauk meto ha la kalbeyesh svente yuun hich meyash kolesh te Juan hich akota atoholik te bitil luz te chigna kinalta atoholik yuune. Intehaeshe ais buhts awotanik yuun. Chebuk hun chebukal te luz yuune. Hauk meto ay testigo kuun te kahal ais koplal yuun te Juane. Ha testigo kuun te ateletik Yakobon pas tehtate. Te ateliletik te yakon tas pasele ha chikanta nael te ha nish las tikunontal tehtate. Sok tehtate las tikunon tale ha testigo kuun manchuk teme shuht mayuk awayuh beik skope. Sok manchuk teme mayuk banti avilohik te biyilele. Nihpaluk skop te ainem ta otanike. Ha sventail te mabaya chunik. Te machatikumbiltal yuune. Ya nopilayik tas palapal te bil latzibubil hilel tas hune. Yuun ya wayik te la ataikish te bit ilyash kushinesh bahtel kinale. Sok ha ya yalben koplal hauk meto mashak anik te yashtalesh tahtohole yuun mashak anik te yash kushineshe. Mahauk ais koplal takotan te yakich ichel tamuk yuun te ants viniketike. Yahna te bitil ay tawotanike te ma kushuk yawayik tawotanik te Diose. Te hoone talemon tas venta tehtate. Hauk meto mayuk koplal tawotanik. Yante me ayan mach ayashtal tas tukel yotane. Ha bayel skoplal tawotanik stukel. Bitil kana chununik. Melel ha nash ay skoplal tawotanik te ichel tamuk yuun te yantike. Mahauk ya aleik te bitil ya shakotat ta ichel tamuk yuun te Diose. Mame shakoyik te hoon ya kalbeyesh. Mulik tas tohol tehtate. Ay te machaya yalbeyesh mulike. Ha te Moises te ayip awotanik yuune. Te yuun hauk achunehik te bilaya yal te Moisese. Ya achunonik te hichuke. Melel te Moisese. Ha nish las tsibu ben koplal tahun. Hauk meto te bitil mashak ana chunik te bilat tsibu bil tahune. Bitil kana chunik te bilaya kal te hoone shi te Jesuse.